Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Şuşulay etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hayber Yahudları kileler. Hem de alar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen alar arasında kilişu barlıkka kile. Andağı şartlar. Nıgıtmalardaki bütün Yahudlar tüşeler birleler. Hem alar özlerinin gaylelerini hem özlerinin canlarını saklap kalırlar. İkincisi, bundan Hayber'den bir nersede alar indi alıp gitmesine tiyiş bularlar. Bütün eybirini kaldırıp. Lakin Hayber çıganaklarına karaganda Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem alarga diyaga kutmasıya şunun hatlı alıp gitirge ruhsat itti deyip eytirler. Lakin Yahudlar bunun bilen kilirseler de uzakta ötmeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kiri eğlenip kileler hem eytirler. Ey Muhammed diye biz bu jirlerini işkertebiliriz diye. Eydagiz diye ulaşını ikiye bulup diye şuşunun beraberine diye biz bunda özümüzün jirlerimizde kalık diye. Yani Allah şuşu jirlerini işkerteler, ondan hasıl bulgan, ondan Allah Teala birgen ulaşını Allah indi Müslümanlar bilen ikiye bulular. Hem Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu takdimlerini kabul eder. Ondan sonra şunday vakıgalar bula Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi bu jirde Safiye radıyallahu anh'a nikahlaşa. Anın indi iri nite vafat bula şuşu soğuşta Yahudi bula. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye indi tuş kurgaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulur deyip indi tuşun yoragan bula. Bu bende Safiye'ga indi kul ko'targan bula. Lakin indi Allah Teala anın uzun alıp koydu. Safiye İslam dinini kabul etti. Hem indi müminlerinin analarının birisine eylene. Ondan sonra Hayber'da bu şınlapta indi Müslümanlar için va'da etilgen eyber bala. Feth suresinde indi tefsir alimleri eyteler. Anda Rabbimiz Allah Teala eyte "Va'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi ve kaffa aydiyan nasi ankum litakuna ayatan lil mu'minina ve yahdiyakum siratan mustaqima." diye. Allah Teala diye sizge va'da etti. Bir kup ganimet malı diye. Namda bir kup ganimet malı degende Hayber ko'z oldida tutula diye. Hem sizge onu tizeytti diye, aldanık birdi diye. Hem kişilerinin kullarını sizden aldı diye, yani sizge aların ziyanları timez diye. Mesela Hudaybiye kilişi turunda deyip eytiler. Hem indi nerse için diye, şu bütün eybirlerini Allah Teala sizge verdi. Müminlerge Allah Teala'nın bilgilerine bir ayet. Yani Allah Teala'nın kudretine bulgan bir bilgi bularak bir de sizge diye hem sizni to'g'ri yo'ldan olib borir için şu bütün eybirlerini sizge nasip etti diye. Demek indi sahabeler İbn Umar radıyallahu anhu ayta biz de Hayberni yo'llag'ach deb tuyganchi bir oshadik diye. Shundab da bu yerlikda indi bir ko'p kurjuk maylarida bular, bir ko'p bunda xurma jemishlarda bular. Hem indi musulmonlar shundab da indi erkinlab tuyinganchi bir oshilar. Hem Munda tağın şunday bir vakıga bula Zeynep bint Haris degan bir Yahudi xatına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nerse yaratqandığını soruyl. Hem indi ana ayteler Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem diye sarık ayağını yaratadı. Hem indi bu xatın sarık şaldırıp ana indi yaxşı etip kızdıra. Hem indi bigrek de mnaşı butuna in ko'p nine salıp bir güçlü ağu sala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni o'tirgan niyatli. Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem rizqni qaba ağzında tuta, lakin tükre. Mina diye bu suya haber etti diye ağılı ekanligini diye. Hem şu xatını tutup kileler, hem ondan soruyorlar, nega sen şu pişiraq işini işledin diye. Şunlap da ağılı bir güçlü bular, hem ayteler kileşekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunun ağılının təsirini o'lgancha tuydu deb aytelar. Onun başı bikni qovurtatırgan bularlar. Tegi xatın ayta min diye işledim şunun için diye. Eğer de o peygamber iken ona Allah Teala haber etecek diye ettim diye. Eğer de bu nindidir bir padşahına iken diye biz ondan kurtuluruz diye öyle işledim diye. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hatını gafu etti deyip kele. Lakin indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir sahabesi şu itni yutup indi vafat bula. Şundan sonra indi barbar ona kısas qarala. Yani indi şeriatımızda o'tiruvning 5 turi var. Şunun birisi bila turib o'tiruv, kishini maqsadchan ravishda o'tiruv. Buning uchun qisas qaralgan, ya'ni endi
шушы үтерелгән якның туганнары гафу итмәсә, берсе генә булса да гафу итмәсә, үтерүче кешенең инде башы чабылырга тиеш. Һәм инде менә шу хатынның башы чабыла дип әйтелә. Аннан соң инде бу вакыйгадан соң, бу бит инде 7-нче хиҗри ел була, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның инесе Җафар ибн Әби Талиб радиллаһу анһу Негус ягыннан Хәбәш якларыннан инде әйләнеп кайта. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам әйтә, мин белмим ди, нәрсәгә ныграк сөенергә ди, Җафарның әйләнеп кайтуынамы, яисә Аллаһ Тәгаләнең безгә ди Хәйбәрне бирүенәме ди. Ya менә шундый сөенечле вакыйгалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламга Аллаһ тарафыннан бер артлы бирелеп торган дип әйтәләр. Аннан соң инде югалтуларга килгәндә, мөселманнар монда 16-дан алып 23-кә хәтле мөселман үтерелгән дип әйтелә. Яһүдләргә килгәндә, аларның инде югалтулары күбрәк була, алар инде 93 кешене югалталар. Һәм шушылай итеп инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам юлындагы тагын бер дошманны, аңа каршы көрәшүчеләрне, яһүдләрне инде тулысынча җиңде дип әйтсәк тә була. Алар аны инде таныдылар һәм инде аның белән Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам вафат булганча аның белән аңа каршы сугышмадылар. Һәм менә шушы нинең Хәйбәр бирелгәч, Фадак дигән җир Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламга тулысынча бирелә, бернинди сугышсыз. Ул инде фәй буларак. Фәй дигән сүз инде, ягъни мөселманнарга бер сугышсыз бирелгән җир була, һәм инде ул тулысынча Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламга күчә дип әйтәләр. Шулай ук инде тагын Вади аль-Кура дигән җир, анда сугыш була дип әйтәләр, һәм инде тагын бер яһүдләр яши торган бер җир сугышсыз тулысынча бирелә. Бу инде нәрсәне күрсәтә? Яһүдләр инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламның üstünlüğün tanıylar diп. Демәк, бердән-бер тагын зур көч мөселманнарга каршы тукалган ул инде Бәну Гатафан кабиләсе кала, һәм инде монда бик күп кабиләләр шушы Бәну Гатафанның канаты астына кергән булалар, һәм булар чынлап та инде зур бер көчне хасил иткән бәндәләр булалар. Аннан соң Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам инде яһүдләр, ягъни бәдәвиләр белән, бәдәвиләргә каршы төрледән-төрле хәрби походлар җибәреп тора, бәдәвиләрне куркытып торырга кирәк була. Бер ел үткәч, Худайбия вакыйгасыннан соң Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам үзе белән 2000 кешене алып Гумратул Қада, ягъни кала кыла торган гомрәне кылырга китә. Моны инде төрлечә аңлаталар. Қада, ягъни Худайбия вакыйгасында бер ел алдан кылынмый калган гомрәнең казасы дип тә аңлатучылар бар. Яисә инде шушы мөшрикләр белән килешү төзегәннән соң булган өчен шушындый Гумратул Қада дигән исем кушканнар дип әйтүчеләр дә бар. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам инде башта әзер бара, һәм билгеле бер җирлеккә җиткәч үзләренең бөтен коралларын калдыралар, үзләре белән инде җиңелчә генә корал, ул инде бәлки генә кылыч белән инде Мәккә җирлегенә керәләр. Алдагы елны Худайбиядә килешү төзегәндә, анда бит инде әйтелгән иде, киләсе елга мөселманнар инде киләләр Худайбиягә һәм инде анда 3 көн эчендә үзләренең гамәл гыйбадәтләрен кылып китәргә тиеш дип әйтәләр. Һәм инде шушы вакыт җитә, Мәккә мөшрикләре инде якындагы бер тауга җыелалар, алар бер-берсенә әйткән булалар, сезнең кырга ди Мәдинә якларында лихараткадан хәлсезләнеп беткән кешеләр киләчәк ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам монда бик зур отышлы бер алым ясый, һәм без аны бүгенге көндә дә кылабыз. Аны иншаллаһ киләсе тапшыруыбыздан белербез. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга ныклы иман, тәвфик, һидаят, истиқамәтләр насыйп әйләсә иде.